hei hi akaswani aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata rui hlodo konga malak zel dan tu relin voin khan chief minister conference hall chief minister pulal du omahovin rui hlodo core committee te an thu khom chief minister chuan core committee chu thut khom tamlo ma se thatha haulovin rui hlodo na an thok thina tia sarkar thara chuan tun ma aina sale lok zoka rui hlodo an tum don ti soin hemiata na ruwa mana thale tangkai tur ngai tua ani don atia sumle pai mamo tur atul anga ngai tua zel ani don ti asoi thut khoma hian supply ti tlem konga malak na tur chu excise and narcotics lamin kengko se antia rui hlo supply ti tlem tura sumle pai mamo te ado na lama sarkar puitu tlomngai polten hena thunei na pek dan tur tele an man romamo pek dan tur te an rela rui hlo ngai te en kol na lam chu social welfare lamin kengko se anti boka an malak mekle machop an nei te tar langin TNT lunglei building sagna tur mu ani thu te the election center sagna tur ministry of tribal affairs lama dap mek ani dante district jail pasari thuam thana tur malak mek ani thu tele rui hlo ngai te en kol na lama tho pui tur foreign lam thenga dap ani dante tarlan ani bok thutkhoma hian home minister puke sab danga social welfare minister Pilorin puile excise minister pulal hinglova mar te poin an department kaltlanga ma an lakdan tlang pui an tar lang ani voin chundar som pani khan Mizoram Board of School Education chuan higher secondary school leaving certificate result ati chuaka exam zongjong mi sing khat sang khajare somni palizinga sang kwazan hi somni pasari an pasa pass percentage hi za somsari pariat point bial palini in nikum ain bial point paruk panin anhiamani voina result ti chua hian art stream a linden lalrem ruat puya oikos higher secondary school chuan mark zanga mark zali somsari pakhat muin pakhat na ania commerce stream a David Lalming Lua St Paul's higher secondary school in mark zanga zali somruk muin pakhat na ania science stream a lalram dinaral te St Paul's higher secondary school chu mark zanga zali somsari pasari muin pakhat na ani bok ani result ti chuan i vele hian MBSE chairman Puze H Zawrem thanga chuan MBSE conference hall a chanchin bumi te akoma result luang taka achua thei chan chu higher secondary school zirtir tu te in pek na wangani ti in education department pumpui tanrual na wangani ti asoeni kumina HSS LC result chuaka hian compartment somnga pahni an oma heng no pangte hian admission an tlai lo na turin compartment exam hi buat sai thuai an tum thule HSS LC result complain hun chu result chua atanga nisari ani thu MBSE chairman Puze Zawrem thanga chuan asoi bok ani HSS LC result chuaka hian exam beitu singkha sangkha jare somni pali an oma art streama sangriat zali somruk pasari science streama sangni zariat pasari le commerce streama zanga somli pakwa omin pas zata mipa ain meichia zaruk somsari pakwain an tamzok ani HSS LC result chuaka hian candidate zongjong pas vek sikul hi acha somnga pali science a panile commerce a paruk an oma candidate zongjong fail vek na school hi acha school pani science a school pani le commerce a school pakhat aumbok ani kumina tang hian NEP zulzuin subject pakhata chau exam that improvement tidu tan akum le ngai lovin compartmental exam rualin an exam hal thei to don bok ani Aizawl Municipal Corporation a thok tu ta chuan save the riparian ne na tang hovin voin kha tuikwal lui na tlangin an thian fai hen hatlanga hian mi za somma chuang an thok chuaka tuikwal lui nar khatloveng fil thangkor atangin bol hlo chi rang plastic bottle sarang burchia ponchia le adangte an thiar chuaka MC motor mangin bol hlo te solid waste management center tuiriala an pai ngal ani hen hatlang honna hun hi puro mingliana save the riparian in a kai hruaya Aizawl mayor pularin enga sailo chuan save the riparian malak na chu chuan om ati thua soya AMC in Aizawl khopui faina konga thei top achua mek ti soin nasale zualin malak chun zom zel tur thu asoi bok ani MPCC in state pona duty police vote thak lo ten vote an thak theinan Gauhati High Court Mizoram bench a PIL thelu antum Mizoram Pradesh Congress Committee President Pulal Thanzara Hova Nimina MPCC Obi Thukhom chuan
Mizoram IR Battalion te Lok Sabha in Thanatana State Pona Duty Tura Kalmi Sangkhat Somli Pasari te vote thak na hun siam sak anni lo chungchanga malak anrel ani chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani